Suhuza tugarutse muri studio tubagezaho amakuru akomeye cyane, amakuru azindutse ari kugenda avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ari nabwo n'ikinyamakuru cyacu mukunda gukurikira 5/5 kigiye kubagezaho aya makuru. Kanda subscribe, comment, share na like kugira ngo uyu yangaya akugerereho ku gihe. Ni amakuru akomeye cyane rero, ni amakuru akomeye cyane aho tugiye kubagezaho amakuru arimo kuvugwa hariya mu gihugu cy'igihanganye cya Amerika gifite amatora mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Ni ukuvuga ngo ni mu mpera z'uyu mwaka. Ibintu bikomeye cyane byakomeje kuba agateranzamba no kuyobera. Ni ukuvuga ngo ibyo wamenya ku gitero gikomeye Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika yagabweho kuri uyu wa gatandatu. Ni ibintu bikomeye cyane bitari bisanzwe bibaho. Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashwe arakomereka. Ni Donald Trump wakomeretse ubwo yari mu gikorwa cyo kwiyamamariza kuri uyu wa gatandatu tariki ya 13 z'ukwa karindwi 2024. Amakuru dukesha Washington Post avuga ko Donald yarasiwe mu gace ka Botra muri pa nko mu birometero 30 uvuye mu majyaruguru ya PTC Bragg, aho yari mu gikorwa cyo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Iki gitangazamakuru cyanavuze ko Bwana Trump wahoze ari perezida wa Amerika ko yarasiwe yarashwe ku gutwi kw'iburyo arakomereka bidakabije, kandi ko nyuma y'uko yari amaze gukomereka yahise ajyanwa hanze ya stade yarimo yiyamamarizamo. Ibyo byabaye rugikubita, ariko abagera kuri 2 bo bahasize ubuzima bazize iraswa ry'amasasu yarimo araswa ubwo Trump yarimo yiyamamaza. Ibi byamaganywe na benshi ku mbuga nkoranyambaga, barimo uwitwa Gabriel Giffords yigezeho kuba umudepite muri Arizona. Akoresheje urubuga rwe rwa X yagize ati: ihohoterwa rya politike riteye ubwoba, ndihanganisha uwahoze ari perezida Trump n'abagize ingaruka bose ku bikorwa by'urugomo. Mumenye kwibi bitemewe muri iki gihugu, turabyamaganye. Naho uwitwa Johnson yanditse agira ati: iki gikorwa giteye ubwoba cy'ihohoterwa rya politike mu gikorwa cyo kwiyamamaza kwa Trump. Iki gikorwa kigayitse nta mwanya gifite muri Amerika kandi kigomba kwamaganwa. Nta byinshi biratangazwa kuri iki gitero, gusa amakuru avuga ko mu bagabye icyo gitero barimo 2 muri bo bahasize ubuzima. Ni amakuru rero twarimo tubagezaho, amakuru akaba ari n'amakuru agayitse ku gihugu cy'igihangange nk'iki ngiki cya Amerika. Amakuru rwose atari meza, adakwiye no kumvikana habe na gatoya. Aya makuru ntago ari amakuru ashimishije, kubera yuko muri Amerika tuzi ko hari uhangange. Ntabwo rero ababa barimo biyamamaza bakagombye kugira umutekano wo guhungabanywa. Igihari nuko abarimo bahungabanya umutekano bamaze kubona ko Trump afite ubushobozi n'ingufu zikomeye cyane zo kuzatsinda umukandida bahanganye Joe Biden. Ubwo mu bitangazamakuru byinshi baba bagenda bavuga ko uyu Joe Biden ari umusaza yakoreye igihugu ariko batagifite imbaraga zo kugikorera. Nabo bakandida babiri bahanganye rero rukumbi. Trump rero umva ibitangiye kumukorerwa, ariko ubwo bamuhushije ntibakimushoboye. Buriya nicyo twavuga,
reka dutegereze ibizava mu matora. Andi makuru twabagarukiyeho nuko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yumvikanye avuga amagambo yuje ubwenge bukaze. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yumvikanye avuga amagambo yuje ubwenge bukaze. Reka tubagerereho muri makeya. Umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda rya RPF Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwahozeho kandi ruzahoraho, ko bahora bibaza uko ruzamera ubwo atazaba akiruyobora. Bakwiye gutuza kuko hashobora kuboneka undi uzaruyobora neza kumurusha. Yabigarutseho ku wa gatandatu tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi 2024 mu kiganiro n'abanyamakuru. Iki kiganiro cyagarutse ku bikorwa bye byo kwiyamamariza kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere. Abajijwe niba koko hari umuntu abona ushobora kuzamusimbura uri ku rwego rwe, Perezida Paul Kagame yavuze ko ubwo azaba adahari hari abandi bazaba bahari. Yavuze ko mu gihe akiyoboye akora ibyo agomba gukora kandi agafatanya n'abanyarwanda. Ibigira uruhare runini mu gutuma iterambere rishoboka. Ati icyo nkora ni ubuyobozi, nk'uko bahisemo umunsi nzaba ntahari hazaba hari undi, hazaba hari andi mahitamo. Bashobora kuzahitamo uzabayobora no kuyobora neza kurusha. Yakomeje agira ati ubwo ntazaba mpari hari abandi bazaba bahari kandi birashoboka ko uwo bazahitamo ari we wazaba mwiza kurushaho. Yanatangaje ko u Rwanda rwabayeho mbere yuko avuka, ko na mbere yuko atarava mu buhungiro rwariho. Ati u Rwanda rwahozeho kandi ruzahoraho. Abanyarwanda bazakomeza kwishimira kuba abanyarwanda mu buryo butandukanye. Ayo ni amagambo y'umuyobozi akaba n'umukandida wa RPF Inkotanyi urimo wiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Akaba ari amagambo, iyi mvugo abenshi bavuze ko rwose ari y'ubwenge. Kubahora bamubaza igihe azavira ku butegetsi, yavuze ko abanyarwanda aha agaciro cyane ari bo bahora bamusaba gukomeza kubayobora. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yanibukije abahora bamusaba kuva ku buyobozi ko n'igihe yabuvaho atari bo bamusimbura kuko nta sano bafitanye n'u Rwanda. Paul Kagame yavuze ko kuva muri 2017 ndetse n'uyu mwaka atahwemye gusaba abanyarwanda ngo ba RPF Inkotanyi gutegura uzamusimbura kuko atazahora ayoboye. Ariko abanyarwanda bo ubwabo baravuga bati urashoboye, komeza utuyobore. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yumvikanye avuga aya magambo rero, mubona ko ari imvugo kabisa y'umutegetsi w'umuhanga. Abanyarwanda barabizi nibo ubwabo bagikeneye ko abayobora. Nibyo kandi niko bimeze, ko baravuga ati urashoboye kandi ikipe itsinda nta wisimbuza, nk'uko bigenda bigarukaho mu bintu bitandukanye. Nayo makuru dusorejeho kuri uyu munsi rero. Komeza kubana natwe mu byo tugenda tukugezaho tuganira byose, kandi dukomeje kubifuriza iki gicamunsi cy'iki cyumweru cyiza. Murakoze.